Ассалому алайкум бародарони азиз. Умедвор ҳастам ки ҳама каса рӯзгори хуб, тани солим доред. моҳи шарифи рамазон дар хонадони шумо файзу баракат биёрад. лекин дар як масъала хостам кӯтоҳакак гап зада гузарам. дар доираи ҳошим гадо як ҳунарманде ҳаст, як фарде ҳаст ки дарунаш ранги китобхона аст. рости чанд қа пеш ба хонаи устод рафта будам. аз дасти устод зиёда аз 20 ҷилд китоб гирифтам ва ҷилди охироне ки устод барои ман додан ана ҳамин аст. хуб, дар ин ҷо дастхати устод низ вуҷуд дорад. дастхатҳои устод вуҷуд дорад имена барои мо. лекин дидам устод бениҳоят ошуфта хотир ҳастанд, ҳоли пареш доранд. баъд пурсон шудам ки устод барои чӣ шумо дар чунин ҳолат ҳастед? тинҷӣ аст? саломатиятон бад аст? устод дар ҳақиқат гуфтанд ки мара саломатим шояд аз ҳисоби пирӣ бошад. баъзан фаромӯшхотириҳо пайдо аст дар саломатим, лекин саломатии манро як барнома гузарондам ба орзуи Исо. ҳамон нафарҳое ки комментария менависанд бештару пештар парешонхотир кардаанд. чанд рӯз шуд мегӯд хоб аз чашмам паридааст, хобам намебарад. барое ки дар комментария маро як фарди худоношинос, як ҳайвон ба монанди хар ва монанди ин чизҳои зиёде гуфтаанд. анҳамин гуфтаи анҳамин мардум ба ман таъсири манфӣ гузоштааст ва ман ором будан натонистанам чанд рӯз шуд. хайр, ман фаҳмондам устод ин мардум ҳамин хел ҳастак, чӣ кори хубе накунӣ ин мардум гапашро гап мезанад. мисол овардам, устод як нафари доро оши серравғану сергӯшт мекунад, мардуми маҳаллаашро фарёд мекунад, мегӯянд ира бибин нишон додеста ки сум дорам. ин гапро мефаҳмад, камтараш мекунад, мегӯянд крисара бибин дилуш намешавад ҳамин қадар дороӣ дорад чизе кунад. ин гапро мефаҳмад, тамоман намекунад, мегӯянд ки ин мардака бибин фикр мекунад ҳамин дороишро он дунё мебарад. ба ҳамин хотир гуфтам ин ҷомеа ҳар намуд чӣ доштанаш мумкин аст. устод рости гапи манро қабул карданд, вале ба як ҳолати ғамгинона ва як ҳолати ошуфтахотирона гуфтам, бачам, ҳар кас дар кадом ҳолате ки қарор дорад дардашро ан ҳамон вақт мефаҳмад. шояд устод дарк карданд ки ман ҳолати он касро дарк накардам, лекин азбаски ман низ дар ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ кор дорам, ман медонам комментария нависо чӣ гуна комментария менависанд. ман фикр мекунам аксарияти ҳамон нафарҳое ки назари манфӣ доранд барои худашон коре кардагӣ нестанд. барои худашон мисол як коре карда бошанд ки дигарҳо таҷриба гирифта бошанд нестанд. нафари комментария навис мехоҳад комментария нависад, мехоҳад тура сидқан ислоҳ кунад, мегӯяд ҳамин корҳоят хато ҳастанд, рақамашро мемонад, ё дар ватсап боша ё дар телефон занг зада ҳамроҳаш суҳбат мекунӣ, шояд роҳи кори осониро барои ту пешниҳод кунад. лекин он нафарҳое ки масалан комментария баъзан манфӣ менависанд ва ё ба ҷуз ҳамин кор аз дасташон дигар ҳеҷ чизе намеояд. аз ин хотир ман устод қати чандин бор гап гуфтам, дидам устод то ҳол парешон буданд. хоҳиш мекунам бародарони азиз, агар дар доираи устод чанде гап занам кам аст, ба он хотире ки вай монанди як уқлёнус аст вуҷудаш. вақте ки наздаш омадӣ суҳбат кардӣ, баъд огоҳӣ меёбӣ ки гап дар доираи чӣ рафта истодааст. устод монанди офтоб аст ва бояд нафарҳое ки барои устод ҳошим гадо ғарази бад доранд дар ҳамин офтоби устод бояд гарм шаванд то эҳсоси манфиро пайдо кунанд. ин гап барои комментария нависо аст.
با یگان کسی دیگر تعلقیت ندارد گپ جای خودش رو مییابد. من نخواستم که خاموش ایستم و همین ویدیو رو کردم. برادران کامنتری نویس خواهش میکنم پیش از اونی که به یک کار مشغول میشوید و چیزی مینویسید خودتون رو در جای همان فرد جدید. چی کار کرده است برای شما؟ نانی دسترخوانی شما کامنتری نویس ها رو خورده است یا یگان حادثه بدترین به شما رو گرفتار کرده است؟ چی کار کرده است برای شما که مثلا پیرخر و دیگر و دیگر و دیگر و خدا ناشناس و کفر و گدا و دیگر چی میگوید؟ چی کار کرده است برای شما؟ و شما نیز چی کار کرده اید که مثلا همه مردک اصلاح کنید؟ و جز یک کامنتاری اومده اید به در خونهش. خدا شاهد است در خونهش دویم و باز است. من چندین مرتبه اومدم در خونهش کشوده است. از این خاطر فایده ما رو رساندن نمیتوانیم. حرکت کنیم که ضرر ما نیز به کسی نرسد. شاید این گپی من به بعض نفرها سخت رسد. کامنتری نویسای محترم و باز در نوبت دیگر نامحترم، اگر سختتون نیز رسیده باشه برای من بوکی ندارد، فرقی ندارد. لیکن اون مرد ای 80 بالا هست سین سالش. یک گپی بدی شما میتواند به نابودی شخصیت آورده رساند. شما جوان هستید این چیز رو درک نمیکنید، لیکن وای دیگر خیلی قبول میکند. از این خاطر هر کداممون چیز گپی که میگیم یا چیزی مینویسیم اول در دایره گپمون کارمون و گریبان خودمون رو یک بار بکنیم که یگان گناه و یگان کمبود نداریم، بعد از اون دیگرها رو نویسیم. من فکر میکنم که نفری که میخواد یک نفر رو اصلاح کنه او باید در زندگی نمونه باشد برای دیگرها. او در زندگی باید یک نفری باشه که دیگرها قدرش کنن با رفتارش، با گفتارش، با کردارش. از این خاطر با چی گپی گفت قبول است، لیکن بعضا نفری ما شاید دست روی ما رو تازه شستن نتونیم. کامنتری نویسای نامحترم چی گپی که در دهنمون بیاید گفته گذشته رفته هم میگیریم. باقی خدا حافظ باشه برادرها. گپ تنها برای کامنتری نویسان بود، با یگان کسی دیگر وابستگی ندارد. خودتون حفظ کنید. خدا حافظ.